Assalamu alaikum. Selam dostlar. Bugün biz Seydaş Medeniyet üzerinde. Hem bugünkü reportaj barlık videolar arasından en mülayimi bulacak. Bilesizmi nege? Çünkü bugün Tatar tilinde söyleşişi hem jırlauşu balalar bulacak. Anladınız mı indi biz koyan? Elbette balalar premiyasında. Bugün zor sahnede estradımızın en yaş, hele birinci güne adımların yasavışı artistler çıkış yasayacak. Onların kübüsü indi bu premiyanı birinci tapkır almay. Lakin koy birevleri için bu tevge zor jingü bulacak. Hanım siz biz bultır da indi bu premiyada bulduk, bir huzurlanıp sıklanıp kayıttık. Bu yılғы premiya başka yıllardagısından nerse bilen ayırla? Bizim premiyaga biza iş yaş bitin değil mi? Ol belekey bolar kibik. Birinci yılına birinci adımdan yasa değil mi? Nasıl nedir tecrübe buldu? Bağlarının tecrübesi, bizim tecrübemiz değil mi? Bugün işinci premiya hem siz kurasız. Bunda mahsus numarlar, mahsus kostümler, bir büyüler. Hem tura efirde biz bugün işliyiz online TMTV telekanalından korap bula. Bir videolar düşürdük mahsus bu proyekt için. Anam bana şıpşın televizyon proyekti tip kursatası biz kildi. Üstü şöyle buyurayım uzun şalege. Ama toğun aytılar bit. Nige indi bu bağlarga indidir premiya? Eli üstü bitmegenler bit. Nindi artistlar alır bulsun. Mene andi kişilerge nerse dip cevap beregen. Mene bağlarına eli artist bulup sanamaganlarga. Mene min uzim iki bala anisime hem bilem balanın mene Tatar şağına oku. Mene bu şiirini yatla. Mene bula etsen gene yarı, tigle etsen yarı olay balanın mehabetin jirga da tuğan tilge de koytarı bulmay. Hazır globalizatsiya şunday tiz templar bilen işleyme, telefonlar, internetler, alar yuta bizning balalarımızın, alar kite tuğan tilden, tuğan jirdan değil mi? Özü bizning jirlardan. Amine şunday alarning özlerince, kayfovoy, drayvovoy, alar tilinde mi işlev, alarning kilisince jelip ite. Saramına bu indi sahne arttı. Nakmına bu orunda artistlarının en dokunlandırıcı mezgilleri bula. Nakmına şu orundan onlar bismillah etip sahneye attılar. Aslan Koray'la aytırım, sen nişik bütüne bir gül görüyorsun, jırlıysın da, sen mene alıp da barasın, bulaşak artist da sen nişik gül görüyorsun? Bu big jingle, siz de şulay işleseniz, sizden kilip çıkar diye uylayım. Çünkü bana oput gerekmi. Lakin siz bir düzümle bulurga tiyişsiz. Hem sizden düzümle gitirga tiyişayır. Rahmet Koray'la bugün sen alıp barasın şunu zor konsert aytarım. Senin saviduşin Ramilo bu nindirek alıp barış yakşı mı? Hoşar mı yaysan da senen gül külüp durar mı? Ol bik yakşı. Çünkü min indi krasapetki jırın köpten bilem, hem iyimde jırlap yürüyüm rahatlanım. Son Kristiyan bilen jırlarga da rahat buldum. Ne aytalım, kelesi yılda ballar premiyasında katnaşasın kile mi tağın? Elbette. Anın için nerse yaşarga gerek? Anın için bizge türlü konkurslarga yürürge hem diplomlar alırga gerek. Молодец, ayta bir bişel. Rahmet. Korak Zermin'in yigitler arasında utanılgan, Kazan yigitler arasında bugün alar da sahnede çıkış yasadılar. Benim sizge mene şunday sorağım var. Mene şunday yaş artistlar bilen, şunday mene bulaşak estradımızın yıldızları bilen çıkış yasa ol nişik, mene dukunlandırgıç mı? Yeyse gerisince şunday gururluk mı? Nişik? Dürüstüne aytırga керек, балаларның ижаты, міне татар сәнгатында шыннан да бізді илһамландыра, бізді сүйіндіре. Біз бик сүйініп Әминә белән кайыннарын җырын башкардык бүген. Һәм киләчәктә дә без инде Әминәнең шушы ижатта булуына ышанабыз һәм уңышлар телибез аңа.
Дәп қарасымда бұйылны бірінші тапқыр балалар премиясы алының. Өзіңнің хислерің не айтәлі? Сен бұршылдың ма, шатландың ма, дұлқынландың ма? Мен дұлқынландым һәм бик нык шатландым. Не үшін шатландың? Сенің үшін балалар премиясы алғым мән нәрсе? Ғади концерт қана ма нәрсе ме? Ғади концерт түгел ул. Минем өчен. Мин дә алып барганым бар балалы солянканың. Мин бик шат. Бер генә сүз белән әйтә алам. Рәхмәт сиңа бик зур. Әйдә, бир әле 5 сиңа уңышлар бүген телим. Рәхмәт сиңа бик зур. Достар, карагыз әле монда нинди гаилә, нинди бер шатыр бахлар гаиләсе. Менә сез инде ничә еллар чыгыш ясыйсыз бөтен гаиләгез белән. Әйтегез әле, ул менә дулкынландырамы, яисә менә шундый горурлык хисе менә без бөтен гаиләбез белән чыгыш ясыйбыз. Менә әйтегез әле Зинһар өчен. Әлбәттә бик дулкынланабыз инде. Менә Камилгә әле 2 яшь иде. Шул вакытта беренче тапкыр Бала Солянка проектында катнаша башлады. Бала Солянка проекты башланган чакта, ул вакытта Бала Солянка проекты башланган чакта без бергәләшеп җырлап, аннан соң инде менә икәү булгач икәүләшеп чыктылар, аннан өчәүләшеп чыктык инде. Менә гомумән һәм бишәүләшеп чыгабыз инде. Гаилә белән чыгыш ясау менә ул ничек? Теге горурлыкмы без менә шундый гаилә, теге без Конечно, әлбәттә горурлык, әлбәттә ул рәхәтлек бирә. Нәрсә дип әйтим, менә киләчәктә шундый проектлар эшләнсен, шушы балаларга карата ул безнең беренчедән балаларны сәнгатькә тарту, сәхнәгә тарту, телне үстерүдә, җырларны белүдә ул бик зур роль уйный. Шуңа күрә оештыручыларга, проектны оештыручыларга молодцы, рәхмәт, респект. Рәхмәт бик зур. Һәм егетләр сезгә сорау. Булар инде бәхет кино ансамбле. Егетләр сезгә шундый сорау. Менә сезгә менә мондый концертларда катнашу ошыймы? Менә ничек сезгә? Әйе, бик ошый. Ни өчен менә сиңа Уйнарга рәхәт диме? Яисә гаилә белән булган команда бөтен син кешеләрең әти белән әниң булганга рәхәтме? Әйе, шулай. Бик зур. Бүләкләр бирәләр, матур костюмнар әзерлибез шушы проектка чыгарылдыннан. Яңа номерлар әзерлибез. Менә әле Марсель быел беренче тапкыр уен коралында Курайда уйнап. Моңа инде без җырлыйдык инде. Быел менә бөтенебез дә уен коралларында чыктылар балалар. Аллага шөкер, бик матур килеп чыкты. Алдагы елларда да шулай гаилә белән матур чыгышлар күбрәк булсын иде. Артта бишектә тора, бәлкем киләсе елларда, может, 4-нчесе булыр. Бәлки берәр кызлар булыр шунда арасында. Алла бирсә. Рәхмәт сезгә бик зур. Каршы түгел. Рәхмәт сезгә бик зур. Акаен, син яшә. Ой, төшәбез әйме. Дуслар, шуның белән балалар премиясы тамам. Ана мин хәтта үзем дә балаларның җырлавын күреп, ишетеп, хозурланып киттем һәм ахырда нәрсә әйтәсе килә? Чынлыкта безнең менә мондый талантлы, сәләтле балаларыбыз булганда, алар шулай матур иттереп, үзләренең милли җырларын башкарганда, безнең милләт үсәчәк һәм мондый премиялар бик кирәкле дип саныйм. Шуның белән бетте, киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.